Alright, nginibingelele lengane zakwethu kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina ingane zakwethu yabona. Ingane zakwethu khona ivesi engifuna sithi ulishare kancane labona. Just ugqugquzelana ingane zakwethu. Sigqugquzelaneni ingane zakwethu yabona. Khona ivesi engifuna silishare lapha. Ku-John chapter 8 verse 1 kuya ku-11 yabona. Ngeke ngilifunde lonke ngizofunda lapha nalapha kodwa nje khona into engifuna ukuthi ngithi kuyicacisa la yabona. Okay, ngicela uyifunda ingane zakwethu. Lana John chapter 8 verse 1 kuya ku-11 lithi ekuseni kakhulu. Okay, ongiqale ku1. Mawuqala ku1 lithi khona uJesu waya entabeni yeminqumo. Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini, abantu bonke beza kuye, wayesehlala phansi wabafundisa. Okay, uJesu kuye emthandazweni entabeni yeminqumo besho uyifihla khona entabeni yeminqumo uyothandaza yabona. So useyabuya ke nje ekseni uye ethempelini yabona uyoshumayela abantu yabafundisa yabona. Ku3 verse 3 lithi kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane ebanjwe ephinga, sebemise phakathi kwabo, bathi kuye, mfundisi, lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. Mawufunda ku3 no4 lithi khona abantu okuthiwa ababhali nabaFarisi, abantu nje ababekhona emphakathini, baletha kuye ekseni kuJesu. uJesu kuye emkhulekweni ekseni entabeni, uyafika ekseni ufundisa abantu, baletha owesifazane ekseni. Labantu number 1 nje yabona babethanda indaba zabantu yabona, baletha umuntu basho ke labathi mawufunda kuverse 4 bathi mfundisi, basho kuJesu Kristu, bathi mfundisi, lo wesifazane simbambe esoqotsheni lokuphinga. Mabethi bambanjwe esoqotsheni lokuphinga bachaza ukuthi should bambambe red handed, bambambe ekwenza ebhizi lo wesifazane ephinga nomuntu ongesindoda yakhe yabona. Mhlambe bamlethe inqunu nokubanquna ngazi nakwazi yabona, ngendlela bathi bethanda kakhulu indaba zabantu labantu laba yabona. Okay, nanso indaba yami ngiyaqhubeka kanjalo. Mawufunda ku5 basho bathi mfundisi, lo wesifazane simbanje, batshela uJesu bathi Jesu, lo muntu simbambe ephinga lo. Bathi ke kuye mfundisi, lo simbanjwe eseqotsheni lokuphinga kuverse 4 bese lithi ku5 lithi emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe, pho wena uthini na? Mawufunda kuverse 5 bathi hawu Jesu Kristu, Jesu nje basimbambe uMose wasitshela ukuthi umuntu obanjwe ephinga fa ashawe ngamatshe noma akhandwe ngamatshe azafe. Babuza bathi na Jesu Kristu uthini ke ngalokho yabo, basho kanjalo. Okay, uverse 5 lo yabona. Sebemlethile ke lo muntu wesifazane, bambambe ephinga, bamletha kuJesu, bathi lo muntu lo simbambe ephinga, sekumele akhandwe ngamatshe abulawe ngenxa yokuthi ubanjwe ephinga efebe yabona. Okay, ngizomiyeka u5 ngimiyeke u6 bese ku7 uJesu angithi beza kuJesu nomuntu obanjwe ephinga bathi kumele abulawe. Ku7 uJesu wathi uJesu besambuza ke bebhize embuzo, uJesu wathi kuverse 7 wathi wathi besambuza njalo walulama wathi kubo, ongenasono phakathi kwenu akaqale amphose ngetshe. Uyabona, uJesu ke uyabatshela ukuthi hawu ongenasono phakathi kwenu ongakaze senze isono noma ongakaze senze isono akube uqala omphosela ngetshe lo muntu wesifazana, kube uyena akaqala emkhande ngamatshe yabona. Mawusufunda la ku9 ngeke ngisalifunda la ku9 yabo, kodwa iBhayibheli likhuluma ukuthi bavele bonke basuka bahamba yabona, bavele basuka bahamba enkundleni ade bemlethe khona lo wesifazane ukuthi ubanjwe iphinga kumele abulawe akhandwe ngamatshe yabona. Okudala ingane zakwethu mawonile uJesu engakafiki uzofela izono, mawonile kudala lemumva, mawutholakala wenza isono ubuvela ubulawe yabona. Manje uJesu njengamanje mawenza isono siyakubekezelela yabona, ingakho sinababulali sineziphingi, kodwa uNkulunkulu uyayibekezelela uze nazo ishintshe ngelinye ilanga yabona. Uyafuna ukuthi bishintshe labantu laba yabona, kodwa kudala ubuvela ubulawe sometime yabona, uJesu engakafiki nomusa wakhe yabona. Okay, mawuqhubeka nale ndaba ngisesifundile lapha kulokhuzana ku7 ukuthi uJesu uvele wathi ongenasona akambulale njengamanje yabona. Okay, mawuqhubeka naye ngizoyeka uverse 9 uverse 9 okuchaza ukuthi bavele bahamba mayethi uJesu ongenaso ngenxa bashawo nembeza ukuthi nathi siyona uyabona. Bashawo nembeza base abangambulala ke lo wesifazane yabona. Ngizomiyeka ngidluleke ku9 naku10 bese ngingena la ku11. Ku11 uJesu seseleke nalo wesifazane yabona, ngoba sebehambile bonke kade bemmangalela bethi lo wesifazane kumele abulawe ngenxa yokutholakala ephinga. La ku11 lithi iBhayibheli ke wayesethi kusho uJesu, wayesethi wait, ku10 ngiqala ku10 uJesu walulama engaboni umuntu ngaphandle kowesifazane, wathi kuye, sifazane baphi laba abamangaleli bakho na?
akakho okulahlayo na. So olakutheni uJesu seyasho ukuthi hawu baphi labantu bekumangalela sisi nje kade bethi wena ubanjwe uphingi yabona baphi njengamanje yabona wayesiphendula lo sisi lo verse 11 wayesethi akakho Nkosi wathi ke uJesu kuye sekusho uJesu kutshela lo wesifazane wathi nami angikulahli hamba ungabe usona. Verse 11 baphendulana ke lo sisi uyasho ukuthi hayi abekho sebevele bahamba bonke kade befuna ukungibulala ngenxa ukuthi ngitholakale ngiphingi yabona. uJesu uyaphendula ku verse 11 uthi hayi nami angikulahli hamba ungabusona. Nanso ke indaba ebe serious engane kwethu yebo siyona kuJesu Kristu yabona kodwa hayi mhlawumbe ukuthi ufuna siqhubeke nisenze izinto ezirong yabona ufuna phela lesi mhlawumbe kade ubulalo mhlawumbe kade uphinga mhlawumbe kade wenza zonke lento ezirong yabona ushintshe ezenzweni zakho njengoba etshalo wesifazane lo ukuthi hamba ungabe usona. Hayi ukuthi uJesu Kristu uyathanda ukuthi yebo siyizoni ne kodwa ukuthi uthanda ukuthi sikwenze lokho yabona siqhubeke sikwenze shintsha phela ufuna ukuthi ushintsha njengoba ayitshalo wesifazane ukuthi uthi hayi nami ngane yami ngiyabona ukuthi wonile utholakala usoqotsheni lokuphingwa ubanjwe uqotsheni ubanjwe ulwenza upela ucansi uphinga uyabona. uJesu ke uthi lapha ke uthi hayi nami angikulahle kodwa ke hamba ungabisayenza lento lo yabona. Kanti uJesu la uyamthethelela kodwa uyamtshela ukuthi hayi ungabisayenza kodwa lento oyenzayo yabona la ku verse 11. John chapter 8 verse 1 kuya ku 11 ifunde nabangane ukuthi le ndaba yabona imnandi izokusiza ekutheni izokufundisa ekutheni nawe yebo noma kuthiwa khona izinto ezirong ozenza kodwa phela ungabisaqhubeka uzenze yabona ungabisaqhubeka uzenze njengoba akhuza lo wesifazane uJesu Kristu yabona. uNkulunkulu afuna usone yebo uyazi sizoni kodwa uyafuna mase ngithathele lento ethile ngabe ngisona yabona. Ngiyabonga nibe nosuku oluhle.